Ćao svima i dobrodošli svi nazad na moj kanal, ja sam Nenad i evo me tu sa novim videom i danas vam donosim tužne vesti pošto sam video koliko se devojaka na našem TikToku buni oko toga šta se dešava sa Kendall Jenner i kako im preuzme svakog dečka sa kojim se smuvaju, barem u njihovoj glavi. Jer ipak istorija Kendall Jenner i njenog dejtovanja i njenih momaka je svaki lik koji je ona bukvalno san snova svakoj devojci na internetu u tom momentu kada je Kendall sa njim. Ali najveća misterija jeste da li je ona zapravo uopšte sa svim tim ljudima. Ako vam se bude dopao video, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal. Dole mi pišite šta vi mislite o ovom fenomenu Kendall Jenner i It Guy of the Month, whatever. I nemojte zaboraviti da me zapratite na Instagramu jer tamo imam kanal gde se sa vama najviše dopisujem, najviše komuniciramo, generalno najviše vremena provodimo zajedno. A sada lepo možemo da pređemo na video. Počet ćemo od Harry Stylesa, a doći ćemo do Jacob Ellordija, što je jedan od glavnih razloga zašto ste ušli u video. Ali sve je počelo davne 2013. godine. Da, kada je Kendall Jenner odlučila da stupi u odnos sa Harry Stylesom tačno nakon što je njena drugarica raskinula sa njim, njena drugarica being Taylor Swift u ovom slučaju, koja je u 2013. godini bila sa Harry Stylesom, mislim, svi znamo Iconic 1989, Style, Out of the Woods i još neki momenti koji su inspirisani tom situacijom. Njih su počeli da se druže malo više, mislim na Kendall i na Harry Stylesa, i da provode vreme zajedno. I sada oni su tupili da to nije ništa romantično bilo u tom momentu, već da su samo prijatelji, iako su svi u fazonu bili kao ok, znamo da ste zajedno. Druga stvar po kojoj potencijalno znamo da su zajedno jeste pesma Is It Over Now sa Taylor Swift from the Vault momenta, gde ona peva o tome kako on voli modele i kako je poslednje prešao na sledećeg modela i doveo je u svoj krevet. Znači, Taylor Swift je rekla, yeah, you guys were together. Da li je to istina ili ne, ili je to samo radi pesme. Par godina nakon toga, što je možda 2 godine, njih dvoje su se reunitovali i počeli su dosta vremena da provode zajedno, znači baš ono heavy da se druže, od toga da slave novu godinu zajedno, da idu kod Ellen na jahtu, pa da idu njih dvoje sami na jahtu, da budu baš ono bliski za nekog ko nije ni u kakvom odnosu. A tu su negde i sličnih godina i u sličnom krugu ljudi po pitanju njihovih karijera. I toliko je Chloe bila u fazonu kao, pa znate kako, ja ću da vam odgovorim na to pitanje da li su oni zajedno. Ja lično mislim da jesu u vezi, ali da nisu boyfriend-girlfriend. Znate ono kad kažu neko nije boyfriend-girlfriend, neko ne stavlja label na to, ali jeste u vezi zato što neće nikako kategorišu to, valjda da bi mogli da idu okolo sa drugim ljudima, što je ono poprilično common u tom svetu. Čak je tad Kendall bila vezana i za Justina Biebera i za, mislim da se sećate svi. Ono što je jako interesantno meni jeste što su voljeli zajedno da izlaze u West Hollywood, which confirms the theory da su oboje jedno drugom bili brada, da je Harry Styles voleo da ide sa muškarcima, da je Kendall Jenner voleo da ide sa devojkama. Ali to je tema o kojoj ćemo da pričamo kasnije, zato što West Hollywood, odnosno WeHo, je poznat po tome da je ono najgej deo Los Angelesa, gde svi idu za takve izlaske. U tom periodu, dok je ona bila sada navodno sa Harryem, je takođe bila povezana i sa onim NBA košarkašem jednim i posle toga ona i Harry postaju samo prijatelji, on izbacuje svoj album koji je rekao da je mnogo inspirisan Kendall Jenner, što, once again, samo prijatelji mnogo inspirisan, true. Pa u 2019. godini rade ona i Spill Your Guts or Fill Your Guts kod James Cordena, što je bio toliko ono gledan video u tom momentu, ja se sjećam da su ga svi ono gledali, to je bio kraj srednje škole, su svi bili kao, oh my god, Kendall i Harry opet. I da, i ona je tu njemu postavila čuveno pitanje, koja pesma sa albuma je o meni? Which songs on your last album were about me? I on je odlučio da ne odgovori, nego da pojede šta je već bilo ispred njega. Do toga da je u 2022. godini išla sa Hailey na njegov Love on Tour, da je išla na turneju i ono što je činjenica jeste da su oni ostali dobri prijatelji nakon toga šta god se njima desilo. Da li su bili zajedno, da li nisu bili, ja lično mislim da jesu. Ostatak interneta takođe isto misli da jesu, ali ono što je lepo jeste što vidimo da se to dobro održalo sa prijateljske strane. Ista stvar se desila i sa jednim od njenih narednih dečkova. Neću pričati sad o svakom, pričat ću samo baš pop zvezdama i ljudima koji su relevantni u toj kulturi. Sljedeća osoba o kojoj pričam jeste Bad Bunny, sa kim se u februaru 2023. godine prvi put povezala zato što su išli sa dejta, izlazili iz nekog restorana, pa su malo posle toga bili viđeni kako idu sa double dejta sa Hailey Bieber i sa Justin Bieberom, takođe isto izlazi iz nekog restorana. Bad Bunny je u tom periodu
redu, kupio kuću u Los Angelesu, preselio se tu na neki period, morao je da traži svoje okruženje i počeli su da se vrte po istim krugovima ljudi, da se druže sa istim ljudima. Jednostavno, na neki način su se tako spanđali da je on izbacio pesmu koja se zove Coco Chanel samo nakon tipa mesec dana poznavanja nje, gde kaže da je sunce jače u Porto Riku nego u Phoenixu, a njen, onaj bivši dečko isto košarkaš je iz Phoenixa. I nakon toga kaže she knows it, ona zna to. Ok. Znate gde je još sunce bilo jako? Sunce je bilo jako na Coachelli, gde je on nastupao, gde je ona došla da bude u publici da ga podrži, naravno. Ali on nije samo jedan dan bio na Coachelli, bio je ostale dane sa njom u publici, ljudi su uživali gledajući njih dvoje kako se ljube, kako plešu, kako provode toliko vremena zajedno da više ne mogu da nam prodaju priču da su samo prijatelji, a Bad Bunny voli to da radi zato što ga ne interesuje da svoj privatan život iznosi u javnost, što naravno ima smisla, ali više ta veza nije bila skrivena, nije bilo kao jaj, mi sad samo bežimo od jednog restorana do drugog, ne, sad su počeli svuda da idu zajedno i da provode nekoliko meseci otprilike ono kao baš povezani, ali vrlo brzo su oni raskinuli. Nije to nešto dugo trajalo i svi unutrašnji izvori u tom momentu su bili u fazonu kao mi smo bili svesni da to neće traje. Mi smo znali je to fling, da to nije ništa preterano ozbiljno, jer jedno i drugo nekako se ne poklapaju u tom smislu da budu ono partneri. Ok, Lavender veza. Again, sledeće godine, što je bila 2024. valjda su se opet reunitovali, tu je bila Met Gala, ona je bila sa njim opet viđena na Met Gali na nekom after partiju, wow, super, zabavno, pa posle toga dolazi ovaj njegov Super Bowl gde su njih dvoje opet viđeni, gde ona opet došla njemu u podršku, tako da ono što vidimo kao šemu što Kendall Jenner ima u svojim odnosima i jako je lepo, jeste da sa svakim svojim high profile partnerom ona ostane prijatelj nakon toga. Sada, tu mnogi postavljaju pitanje, da li oni zapravo jesu uopšte zajedno? Kao da li može tako da se nastavi odnos sa svakom osobom sa kojom si ti u vezi? Jer ja kažem da sam verovao u to da su ona i Harry bili zajedno. Sada, da li preterano verujem su ona i Bad Bunny bili zajedno? I don't know, voleo bi, oboje su lepi, oboje lepo izgledaju, idu zajedno, bilo bi super, što da ne, ali teorija toga da ona swinguje više ka ženama je još više narasla ovde, zato što kako ti je svaki lik sa kojim si poprilično ono fruti u javnosti i kako sa svakim od njih ostaneš jako dobra nakon tog raskida, kako sa svima ono otprilike imaš neku komunikaciju. Sledeća osoba na njenoj listi, odnosno sledeća osoba koja je bila meta ovde sada, na kog se ceo internet loži, pogotovo sada kad se euforija vratila, jeste Jacob fucking Elordi. Znači, Wuthering Heights sve ove godine žene, znači, samo tako rade na Jacoba, kao i uvek što su radile, ali sad malo više, zato što je malo senzualniji na kameri. Kendall je viđena sa njim na Oscar Vanity Fair after party, samo kako pričaju. I niko to nije tako ozbiljno shvatio, jer ajde, nekoliko puta u prošlosti su oni takođe viđeni. Znam, u 2022. godini na njenom rođendanu je on bio, da su išli zajedno u Pariz, da li za neku kampanju ili šta. Sve to delovalo poprilično okej. Jacob je poznat po tome malo da je ženskaroš, da voli da ih menja jako često, da je svaka isto devojka mu je neka high profile, odnosno da je u nekom svetu ili modelinga ili glume ili bilo čega, generalno vezana je za pop kulturu. Prva stvar koja nas vezala za to da se nešto između njih zapravo dešava jeste ova sada Coachella. Ova Coachella kada je Kendall bila zajedno sa Hailey, kad je bila zajedno sa Jacobom, kad su svi bili na Bieberčeli i gledali Justina na bini. Samo jednom dobijamo unutrašnje izvore da se desio taj jedan after party gde su njih dvoje bili jako bliski zajedno, gde su se ljubili, gde su cijelo veče bili jedno na drugom otprilike. And I believe that. Ja sam bio u fazonu kao, I don't know why, but I believe it. Zašto? Zato što se sklapa u taj klasičan pattern njenih veza. Njena veza Harry Styles, njena veza Bad Bunny, njena veza Jacob Elordi mi je skroz drugačija od one njene veze kada je bila sa košarkašima. Znači, to su mi momenti kada sam bio u fazonu kao, ok, to su legit veze, a ovo su mi sve veze koje nekako pokušavaju nešto da coveruju. Šta pokušavaju da coveruju, šta ja to cijelim ovim videom pokušam da kažem? Ne znam, zato što ja istinski ne verujem da je Kendall Jenner lezbijka. Već se jednom oglasila povodom toga, pričala je u onom podcastu kad je bila i bila je u fazonu, postoji cijela jedna strana interneta koja veruje u to. Zašto? Ja ne znam, valjda zašto sam bliska tako sa svim svojim ženskim prijateljicama, mislim, nesigurno muškim prijateljicama. There's the whole side of the internet that thinks I'm a lesbian. Yeah. Na kraju je izjavila da jeste lezbijka, da ona
to ne bi krio, nema razlog zašto da krije, zato što kao razume zašto neki ljudi ne žele da kažu to u javnosti, ali ona stvarno smatra da bi ona imala full podršku i cijele svoje porodice i interneta i ljudi, kao svi bi samo još više prilika bi imala poslovnih i to, ali jednostavno nije. I think at this point in my life, I'd be out. I'd have no problem being that. And I think that there's this whole narrative that like, I'm hiding this thing, it's bad for business, and I'm like, what? Šta se sada dešava sa ovom Jacob Elordi vezom, mi ne znamo, ali evo pre možda 2-3 dana su kao oficijalno potvrdili da su njih dvoje zajedno, da je Kylie ta koja je njih spojila, da je Kylie bila ta koja je malo pogurala Kendall u tom smeru da proba sa Jacobom. Koliko će to da traje i da li će da bude na isti ovaj način, vidjet ćemo, ali ono što je core svake njene veze jeste da je sa svakom osobom prvenstveno prijatelj, da sa svakom osobom nastavi dalje i moram priznati, bilo to fake, bilo ne, bile PR veze, meni je to lepo da vidim. Meni je lepo da vidim kada oni mogu normalno ljudske nastave nakon toga. Kao što je posle toga podržavala Harrya zato što voli njegovu muziku. Kao što je posle toga podržavala Bad Bunny zato što voli njegovu muziku. Kao što će posle toga verovatno podržavati Jacoba i ići da gleda njegove filmove zato što voli njega kao glumca. To je nešto što je toliko nekako human kod nje i što čini nju možda, ne znam, posle Chloe i najrealističnijom i normalnijom osobom iz cele te familije. To je to što sam ja želeo da pređem ovde. Ja znam da je vas srce zabolelo ne jednom, ne 2 puta, nego 3 puta, zato što su ovo 3 lika koja svaka devojka otprilike na ovom svetu želi da ima, ali you're not Kendall Jenner and you'll never be and I'm so sorry for that. Ali vi u vašim fantazijama i dalje možete da zamišljate i dalje možete da plačete zato što ona krade likove sa vaše liste, ali kad legnete spavate možda vam se pojave u snovima i možda dobijete priliku da zapravo budete sa njima. Želim da čujem vaše mišljenje dole u komentarima. Šta imate da kažete na ovu temu, na ovu cijelu situaciju? Ako vam se dopao video, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal. Ovdje imate najnoviji video na mom kanalu, ovdje imate playlistu sa ostalim videima gdje pričamo o pozitivnim ličnostima, njihovim životima, raskidima, različima, haosima, svađama, dramama, svačemu takvom. Tako da, ako volite taj content, hop na tu playlistu, mislim da vrlo brzo vidimo u sljedećem videu. Ćao!